Pagendari si jaka kenola lebih empama sini kirim pertuanta gopur brutu ilem bulan selutali orang julunai imo ipak barat. Jadi sendarang maring simulai orang lupa kita kibere komentar kilai deket memaing subscribe si mading pernah simulai sambing mo otak nina otik gedang palu-paluna nang pesituk ranangku idi asang gedang mo pinasuna takua manuk janggiri otang lengkupango ikatengku asa huapkan peranangku bagi asa ulang lupango ke katengku tokok si ohor-ohor otang kain panjang ibabu ganjela rokok pada tertokor deket mertandang pe nggomela dates si deleng raja iteruhna si lae langge kumerna kinincor bapa gabe meluah si kelengate dates si deleng raja nan condat ibabu pola ala kini cor bapa gabe sondat diri sikola kak mo si moang-moang otang keliki si mangkiaki kelasen engke tanoh buang otang isi ngo tanoh nami pahar piring itempai Jakarta mahar ari berengin asa Tuhan mo dengan ta tongkoh hinapa-napa, tongkoh baja idahan kecing. Mula toko permongkam kata, sindau hipe gaben desing. Tungku galuh sileuh, perluhapan lai tinada. Tungku menghapus eluh, karena perbuatan si somada. Rorohan tabunggala, perbulanan asa merbuah. Kami roh mijo londene merembah kinin jua gatapku si males-males kucucuken iluang ben-ben ulang ko tumangis tangis roh dengo aku aremben dulang daling ki kembu anak menci si merdilat-dilaten ibulan mata merdemu, diam tendinta mersikilap-kilapan. Itokor kain panjang, otang icuci pegancih rupa. Teka mo umur tang gedang, asan buinola kita berjumpa. Kitik si durge-durge, kayu kempaba mahan jereten. Situk manang bue pemereken denei mendahi kami sakor taba mang kegiam mereken juah bagimo sini kirimkan peratuanta gopur brutu i selutali urang jehenai liasate pertuanami mudah-mudahan mijolan kenen buema pertua manang dedadahan mengirim kade sini bitohna tentang pak liasate